So, muna po ito guys. Muna yung unang abot na ako diri sa Germany. Grabe guys. So exciting. Oh. Nagpaabot na di si Gerbot sa ako guys sa gawas. Yes, sa ilang waiting area. Oh, diba? Grabe guys, wala ko tulog na kalimutan 36 hours na travel or diba? Welcome to Germany! Yeah. Wala ko sabot sa kong libati. Guys, grabe pagin ko after 36 hours. No, wala She did it. Wow. Pagkaman guys. Ngayon din may gelato. Oh, How is the taste? Kasi auntie I don't diha. know what is this green. Oh, kalami kaayo. Green? First time na ako nakatilaw og gelato, guys. As in, Sour. you know na, makita-kita ko rin siya sa mga salida, sa mga Yeah, yourself movies. first Ay, karon nakatilaw na. or ice cream? Oh. No, the first So, I paid and I €2 man na ordered. siya, But you guys. did it by yourself now. Kada scoop di ito €2 Four. dinuo ko kamahal. For euros. Oh. Also, Diba? 200, €2 is 100 120. Yes. So, Is this cheap nana na siya sa compared to the other one? 240 kapin. Same So, price. ma-orat guys. Bye-bye, mama chuchu.